se da vam nijetle parametrinalne time multa dincu dževa, cirja kandruetva je trilat dajte 2 metra mletan, plus avant jelešan bojim šinda sajet probleme žene. Djet meruma prema šiku magri, ja učeni se svi naši meruma proučimo lillahi fatiha. Idemo sa informacijama koji uvijek, prvo za ovu nedelju, za djecu znači više redar ako Bog da hađe Edis Hutanović, a za danas da vidimo ko će biti redar danas. Ima dobrovica da znamo, ako ne znamo koji onda ostaje ponekad da ne može da ne bude niko, a mora biti stvarno, mora biti poneki redar. Samet. Pretendendo do dia que estar do dia para Hagia e discutir isso, só para Jumanche se de estar branche da sabe da tis do discutir. Sljedeća informacija jeste nosim salame iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, gdje sam bio. Prekjučer je bilo dan kad su predali stipendije za đake i za učenike u Bosni i Sandžaku. Bili smo pozvati, znači, i ja sam prisustvovao, znači, bilo je u amfiteatru u Gazi Srbegov medrese. A najprije nosim salame od naše džematlije Aljođić Ismete, znači, koji sam posjetio taj dan kad sam stigao odmah, rekao da posjetim nekoga, da je to, i oni mnogo su obradovali, zaista i posalamili su svi u vas. I danas su me posjetili, ovdje nemoj zaboraviti poseliti džemat, neću rekao da sam to zabeležio, jer to mi je obaveza. Tako da imate najprej selam od porodice Aljođić i Ismetu. Pa Allah da ih nagradi. Jako se obradovali stvarno da se ih posjetili. Kine selam mas pari prej iz Sarajeve, koji išla plan davne stipendije per studenta den Zansat Bosanske Sanjakut. Para tu sam britak škola vizitovan džematliton, ali hođe Ismetin da Ismetan. A da je on tu dematl Sarajev, da je uzom šum da je kan bošem selam. Dalje, znači u srijedu je uručeno je 253 stipendija za đake, kažem, i studente iz čitave Bosne i Sandžaka. To je u vrijednosti 129.500 eura, znači predato je. Ukupno do sada je, evo 25 godina, znači je bilo od kad je ovaj fond osnovan, ali 24 godine gdje su učestvovali, znači da predamo naš džemat, hvala Bogu, svaki put je učestvovao i pomogao koliko je mogao. Znači je predato 4930 stipendija. To znači zaista velika stvar. Mogu vam reći da je prekjučer, znači, jedna djevojka koja studira stomatologiju, Mubina Mešterović iz Gornjeg Vakufa, ona je govorila u ime onija koji su dobili stipendije. Vjerujte da svi su plakali koji su tu bili. Kaže, onaj dan kad je ona rođena babe preselio, ostalo 5 sestara iza. I misli smo kako će sada šta da radimo. Međutim, Allah je dao da su dobri ljudi i svake godine su oni dobili stipendije i sad je već završili 2 sestre fakultet. Ona je isto završava i kaže, ako Bog da, ali u suzama je rekla, čim budem se zaposlila i ja ću nastaviti da nekoga financiram. To je jako važno, znači, zaista jako je važno da čovjek koji dobija stipendiju, a i svak bi trebalo, ali posebno kome je neko pomogao, da on nastavi da pomogne. Ja sam u govoru sam i ja se obratio kratko, rekao mi istinu da 71. godine, znači prije 55 godina, ja idem u medresu u prvi razred. I sad autobus je bio rano u 5 sati, radnički autobus, jer ja živim u selu, nisam u gradu, da bi u 6 sati ufatio autobus za Prištine, su u Prištinu medresu bilo. Jedna me žena pita, gdje ideš, Amede, komšnica tu? Pa rekao, idem u medresu, da. I ona stavi ruku, izvadi novčanicu i dade meni, ja nisam ih gledao stvarno koliko je, jer sramota vidiš sad koliko je dali tako, nego poslije u autobus kad sam ušao za Prištinu, kad vidim, tražim kartu, kad vidim, vjerujte, dala mi više nego moja boravnika.
baba nije imao osvoje djece, sam je radio, znači, i onda isto sam rekao ova sestra, kad god budem mogao, ako Bog da, ja ću pomoći, kako se obraduješ nekog, jer nije lako neko ko uči kod kuća, neko ko je daleko od kuće, ja sam bio daleko od 300 i koliko kilometra, znači ti ostaješ ponekad što kaže, nemaš šta jesti, ostaješ bez para, nemaš, nije bio ko sad telefon pošaljem preko, bez tunije, ono nije bilo, da boji se snađi ili nek ti Allah na pomoć. Tako da je to velika stvar i mislim, nadam se ako Bog da će ova akcija i kod nas i u svim drugim džemata, ako Bog da ostane dok bude svijete vijeka. Tom skupu se obratili dr. Enes Efendi Levaković, zamjenik Rej Suleme. Onda Hamid Pintol iz Njemačke i ja sam se obratio i ova djevojka koja, kažem, Mubina se obratila. Bilo je jako fino zaista, ali došlo je puno, znači 253 đaka i studenata, puno amfiteater je bio i to nije svaki dan, jednom u godinu i hvala Allah da svima čast da budem sa njima tu i da vidim ta lica vesela koji dobijaju stipendiju od nekoga. Pa eto, samo da znate da treba to ako Bog da nastaviti i u budućem šalu. Citaču Той се даме право, вие се даме преди Босет, којам кај нам дамје стипендијаве, којам да и сине душе пазет три стипендија, да дери таш преди парезете пас виде, он што там е луа ке организаат пред Дима, да ма там пас душе бек, и он да 4 ми начин е 30 стипендија. А тука афол доктор Ес Леваковиќ се озанци рейсит, улемс, афол Хамид Пинтол, преđemanir Erdehun, Dhani Vajs, Mubina Meštrovac, e cilata besojnë që kur ka folë gjithë kanë pjaj, dhe jo ka pjaj se ta une kur kam lind baba im ka vdekta. 5 muta jem ke menuar, qka ke me bon pa babën. Mirë pa Allah Gjeleshani që njërës të mirë që ju kanë dimua, çdo vjet i kanë fituar stipendit dhe kanë kryer fakultet gjitha motat. Edhe kjo ishte aty kryer fakultetin pra, edhe tha si të filloj me punu, edhe unë do të filloj me ndihmu dikuj që mëson. Shumë e rëndësia është me të vërtet atyre që janë të mësuar dhe më thonë me ju ndihmuar. Allah inshallah shpërblen gjithë ata që kanë ndihmuar. Imamo jednu dovu za bolesne. Ja sam se čuo danas sa sinom od našeg Hadži Safeta Mebegovića, kaže da nije dobro. Jedna majka nas je molila isto da učimo jednu dovu za sina Islamu i naš brat Hasan Malisi mi reče, isto jedan brat poznanik njegov bližnji, jako bolesni. Pa molim Allaha Đelešanu jednu dovu za sviju, da im Allah pomogne svima kojima je pomoć potrebna, zdravstvena, ekonomska, šta znam, porodična, bilo kako, pa eto da Allah im pomogne. Poslije na kraju imamo jednu putnu dovu, jer naš brat putuje, pa moramo svima na neki način s Božom pomoći da udovoljimo. Një dua do të bojmë pra si tha që për të mundit kom biseduar me djalin e Haxhi Safetit, më tha nuk është mirë baba i tij, gjithashtu një grup na ka bën lutje për djalin e saj, me bën edhe për muslim me bën një dua, Allahu ja plotësoj dëshirat që i kanë dhe Haxhi Hasan Malisi më tha për një tafën që është i smund shumë edhe me bën një dua. Pa Allahu xheleshanu inshallah gjithë dimon. Amin dhe billahi shtamjim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tuassir, Rabbi tamim bil khair, amin. Subhana al-abadi al-abad, Subhana al-wahid al-ahad, Subhana al-fard as-samad, Subhana al-rafi samwa bi ghayri amad, Subhana man qasama ar-rizqa wa la yansa ahad, Subhana alladhi lam yattakhidh sahibatan wa la walad, Subhana alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Subhana man yarani wa ya'rifu makani wa yasma'u kalami wa razaqani wa la yansani. اللهم نكي قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وفرج قلوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم بارك لنا في يومنا ويسر امورنا واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم اصبحنا لك الشاكرين ذاكرين حامدين راضين متوكلين فاتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك. اللهم اسعدنا في الدنيا والاخره. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا حما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين. الفاتحة. قبل الله i imamo još dovu, putnu dovu našem bratu koji putuje,
i svima ostalim koji putuju naša braća i sestre, nek im bude Allah Đelešanu pomoći da ih sačuva. Amin. I dua prvu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن عمل ما ترضى اللهم حبب علينا سفرنا هذا واتر عنا بؤده اللهم أنت الصاحب في السفر وخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. قبل الله يقبل إن شاء الله.